muzeju prikupljamo i čuvamo posude, nakit, novac, oružje, slike, odeću i još mnogo toga. Muzej čuva predmete stare i 8000 godina, ali i one novije iz 20. veka koji nam pričaju o prošlosti Leskovačkog kraja. Ćao drugari! Kosta i ja želimo da se igramo i upoznamo vas sa nekim od predmeta koje čuvamo u muzeju. Tara, u muzeju ima mnogo predmeta. Kako da ih upoznamo? Imam ideju. Krenimo od početka, od nekog predmeta na slovo A. Da li znate šta je anterija? Tara, da li ti znaš šta je anterija? Naravno. Anterija je deo gradske narodne nošnje. To je duga haljina sa dubokim izrezom na grudima i širokim rukavima. Nosila se preko odeće, a njeni rubovi su opšivani ukrasnim gajtanom srebrne ili zlatne boje. Ovakve anterije su u 19. veku poklanjane mladama na venčanju i nosile su se u svečanim prilikama. Majstori koji su izrađivali ovakve haljine nazivaju se terzije. Dopada mi se ova igra. Koji još muzejski predmet na slovo A znaš? Znam, astragal. Evo ga ovde. Astragali, preteče kockica za igru. Astragale su otkrili ljudi još u praistoriji. Sakupljajući kosti životinja, primetili su male kockaste kosti iz globova ovaca i koza, astragale, koji, kada se bace na zemlju, padaju na zaravnjene strane. Rimljani su ih koristili kao današnje kockice, ubacivši im brojeve od 1 do 6. Bacanjem astragala donosile su se važne odluke. Zanimljivo, Kosta, nego dođi ovde da mi pomogneš. Šta to radiš? Pravim začin, zar ne vidiš? Posuda za usitnjavanje, avan sa tučkom. Da li znaš da je avan poznat još od rimskih vremena? Naravno, tada su ga rimski apotekari koristili za pripremu lekova. Drugari, da li ste znali da nekada začin i kafa nisu dolazili usitnjeni u kesama, već su domaćice morale same da usitnjavaju bilje i zrne? Za to su upotrebljavale posebne posude avane, dublje posude u kojima su tučkom mrvile zrnevlje dok se ono ne pretvori u prah. Postoje drveni, metalni i porcelanski avani. Kosta, gde si nestao? Evo me na Panađuru. Šta radiš tu? Igram se bastonom. Mislim da je vreme za slovo B. Kakvu tajnu baston čuva? Baston, tajno oružje putujućih trgovaca u 19. veku. Napravljen je u vidu dugačkog, jednostavnog i elegantnog štapa, skrivao je tajnu. U sredini je čuvao dug bodež koji je bio pričvršćen za gornji deo štapa. Njime su se trgovci štitili od razbojnika. Da, baston me mnogo puta spasio. I mene i moje konje.
Tara, još koliko nam je kozije dlake potrebno za nove bisage? Tovarne torbe. Bisage. Bisage su vrsta putničke torbe od kozije dlake sa dva zasebna, međusobno spojena džepa. Pravljene su od jednog pravougaonog tkanog komada koji se na krajevima preklapa i tako čini dve torbe, odnosno džepa. Bisage su kačene konjima na leđa ili su ih ljudi nosili preko ramena. Ovakve torbe upotrebljavane su najviše tokom 19. veka. Vodootporne su i u njima je nošena zob za konje, žito ili brašno. Mislim da je to dovoljno kozine za nove bisage, a mislim i da je vreme za slovo V. Vidi Kosta, kako je zanimljiv ovaj češalj. Da, to je vašljivac, posebna vrsta češlja. Češalj vašljivac. Vašljivac je češalj sa zupcima na obe strane. Na jednoj su tanji i gušće raspoređeni, a na drugoj krupniji i ređi zupci. Retkim zupcima se raščešljavala kosa, a gustim su se izbacivale vaši, po čemu su ovi češljevi i dobili ime. Ovakve češljeve nalazimo još u rimskom periodu, a pravili su ih zanatlije češljari od rogova bika. Tara, priča o vaškama me i uplašila. Da li želiš da prošetamo? Naravno, Kosta, gde idemo? Idemo na jedno posebno mesto. Wow, je li ovo polje indijanaca? Jao, Tara, pa ti ništa ne znaš. Indijanci su starosedeoci Amerike. Ovo je polje konoplje. Leskovac je od davnina poznat po gajanju industrijske konoplje i po njenoj obradi u vlakno. Konopljeno vlakno odlikovala je velika čvrstina, elastičnost, dugotrajnost i otpornost na vodu. Upotrebljavalo se za proizvodnju užadi, konopca, platna, za izradu odeće i obuće. Konoplju su žene trlile na trlici. Jakim udarcima o trlicu one su od konoplje dobijale kućinu. O trlici i kućini ćemo pričati malo kasnije, a ovde smo došli kako bismo se upoznali sa jednim posebnim predmetom na slovo V, vurkom. Vurka, preslica za kudelju. Preslice su služile kao držač vune prilikom upredanja. Posebnu vrstu preslica činile su vurke. Vurke su imale dugu držku i elipsasti vrh oko koga bi se motala kudelja, a dugačku držku bi žene okačile o pojas. Mnogo toga zanimljivog smo naučili danas, zar ne, Kosta? Jesmo, Tara. Drugari, da li vam se dopada naša muzejska azbuka? Ukoliko vam se dopada, vidimo se sledeće srede. I ne zaboravite da u petak dođite do našeg sajta jer vas tamo očekuju novi izvanredni muzejski kviz. Vidimo se sledeće nedelje sa novim slovima. Ćao!